Namanya bos, jelas ditiang niki dasar anak ditiang medue alit ke, sampun waktu Raino itu pun sampun beli bagan ke niki dasarnya sampun arso pada arso. Dewa Ayu sudah berkeluarga sekarang, manggil jenak ya. Artinya bertanggung jawab dalam menjalani mengarungi rumah tangga yang baru. Manggil sekayang-kayang niki triko dan tidak ada malih bos istilah perkawinan yang berikutnya ya. Coba diharapkan yang upo saksi Raino Salimangkin menggunakan malih dijang upo saksi Dewa Ayu benjangan ya. Cukup sekali niki mantan. Dumugi langgang Makassar ya. Dengan kos bukan hubungan kocap yang nenten muning mangga sekayang-kayang niku mangga sampun dados abu jeung kieu je sampun nggih itu tunasan dijang artinya punya sanad niki mentik niki ditego nggih biasa niki kan agungan manten petik niki ana nggih niku ane sumpangan gitu punya ane je kiladen niki gitu kasar gitu nah, dadah yang tunas ditiang, kita nike ampunang yang jeg Dewa Ayu, doke ane singal, kita nana, niki sami duit hari, kita nana, anike makanya sami angin luar. Jadi dan dadah malah membanding-bandingkan niki di desa adat yang kene dan dadah kita kiring napi sane wenten di desa adat Pusagung, benjang nike marga. There's a future of promise. I believe it now. Yang di ampun banget saja tuyul dia kira aja sampai dikit dia sering jam yang buat setengah menit gitu. Pas tiga nah ini jaga dan center balik pun kita ada pasti ada sampai makin pun ini arah kiri dia aturan. There's a shadow of something I can't quite make it out. I can't make it out. There's hope where there's love and I know we'll make it out. We'll make it out 'cause tomorrow will be brighter. We will wake and say it's a new day.